Dikotlo tse fuweng naha ya Russia ke dinaha tse ka borwa ba Europa di thatafatsa bohwebi pakeng tsa dikgwebo tsa Afrika Borwa tse hwebisanang le Russia. Pomona Fruit e romela boholo ba dihlahiswa tsa yona naheng eo, mme ba hloka hore dikepe tsa thepa di tsamaye ka tlwaelo hore ditholwana tsa bona di finyelle naheng eo ka nako. Mothating wa jwale ho dumelletswe fela hore ho kene dikepe tse tlisang thepa ya bongaka, dijo le thepa ya diphallelo. Pomona Fruit e re ntse e tswela pele ho hlahisa ditholwana tse reretsweng ho leba naheng eo ya Russia fela haeba maemo a sa fetohe ba tla tlameha ho batla makgulo a matjha a ho hwebisana ka potlako. Russia is a very large market for South Africa. A very large market in the sense that a lot of our fruit goes to Russia and we receive a lot of our money for our farmers from that market. But we're not getting involved from a political standpoint. It's a tragedy. Van Lovren Winery ke kgwebo e theuweng provinsing ya Western Cape, mme ba hlalosa ha ba se ba rometse wine ho leba naheng ya Russia. We've got actually wine on the water, literally. We have wine that's just arrived there that we still need to get paid for. And we have an order put in the system as well. Bahwebi ba bang ba se ba nkile qeto ya ho sheba dinaheng tse ding ho leka ho ntshetsa dikgwebo tsa bona pele ka tlasa maemo ana. We made the decision yesterday, given the fact that there's challenges with the shipping lines, meaning most of the shipping lines have stopped all routes into Russia. And that's affected our business. Tse ding tsa ditlamorao tse Afrika Borwang e tlong ho lebana le tsona ke theko e hodimo ya oli e tala. Oli e fihlelletse $110 barele e le nngwe ka jeno. Sena se hlalosa hore mafura a koloi a tla dula a nyoloha ho latela nyollo ya ka jeno ya R1.46 ya litara diprovinsing tse ka hare ho naha. Ditsebi di re sena se tlilo ho thatafatsa maphelo a maAfrika Borwa haholo.